Kagwatani kwentuko ya 19 mweri yone ndiyo etano kwa tweni Nteto chieto rine ndiko nekete manto mwanya karika kinyege siasa na siasa konekane ndi kyoka kya mwerekera yonge mwerekera yuyuriko yutira nende kinyanto bonde ba mumbiri bakudaba kyoka kono rito kire manto yege siasa rikonekete kinya senator wa county ya Meru mitikale rine ndi agitara muntu mwekuru gutweka munini wa kikire kurwera etikyongabana untobone ndi butete bukyona ka kinya kirete kya mutungerio wande gurwara nende Raila Odinga ethirete kinyaga kyuka kya nkatha ya mwekoro matha karua gutwika munini wokie nikiro kira kinene nikithira kane ndiko kaita kautira anto bondi bakutaba kyana kwa kinya kumena na katiba redrete kende kithakia kiwatho burabuye kene mno ya two thirds gender rule yana nge mengine ndeto kitatu ya murika Nteto chetu na kinya Ruiro rwaria tuketha tukiarakia Weru ari kire mubango yoga rwa siasa Weru ari ya Imwe yara tukubanganiretie Abisa warongirwa ndikeri kwendekithia mweri yo mwari umwe kuthikirwa kire gamba ra senator wa Meru athitangi na reo Munini wa Raila matha karua gukinya kaunti ya Thaa thia redrete akiura kya kinya kende gucoka kya mene kya Jubilee Gavana kirete muronge uchamani kundi mwanya kiwora kenende bamuchokiete ne kwa kibindi kingi Kire garo ya siasa tuketha nende tukela kiaomba ni bwekuru kirete byage siasa Monaniria wetu amadidi Weru ari purity richa na ngetwa PHINEAS IMAANA Nteto cheweru da mwikambiriria da icho chiongwa Munini wa Raila Odinga kire kurwira gitekio rais na tikiti ya Azimio muthenya Weru ari na kinyiti ndionga yake kaunti ya Thaa na arane ndiye direte ya kiringa irandebe Raila Odinga na kumeneria bonene ruterwa Kenya kwanza karua pakuthia tene na minister urimi Peter Munya na tungeria bange bakithirikari na kinya siasa na direte ya kiuga nende ati ruterwa Kenya kwanza rutidirete rutarira kiabura bakethira bakero ya na ngumania na kinya kuria senator kithure kindiki gucoka kiamene ke Jubilee Paul wakabide na utuambiria chio Ikire ndio ngati yanke ya Azimio la umoja thokoni marimanti muthenya gwemthe ndio ngairi gutongoreretwe nurarekete kuthura running mate wa Martha Karua oraki ariombire gutura mwimbo uyu Wezi ukajua roho ya mtu iko namna gani, vitendo tu ndio inakuelekezea. Ukiangalia vitendo ya mtu unajua kama ni mpenda watu au ni mtu ambaye hawezi kusaidia mwenzake. Mheshimiwa Peter Gatira Munya na oraki nyago yarari na URETERI nene ya gutwika munini wa Raila Odinga. Ni angalau upande ingine ilinietuheshimu kama wa Meru. Mimi nikapewa kiti ya minister wa kilimo, trade na mambo mengine mengi. Lakini wale ni kumtupa tu, vile mtu anatupwa kama hana maana. Tunaona sasa mimi na mama tunashikana tusaidie nyinyi. Mubunge wa Yala Mheshimiwa Mporo Abori egoro ya kendeke goperwa Kanyaga utweka munini wa Ruto. Interview ya 3 ikasemekana kwamba watu wa Mount Kenya wapige kura, wakapiga kura, Kithure Kindiki akapata 22, yule Gachagua akapata 4, na huyo ni mkora asiyosima anafaa kuongea toka kwa tumbo ni asifikie nya tena. Nimesema kwamba watu wa Thaa tumesema tuwasimamie tubaloi kwa sababu hiyo kiti ya deputy president ingekuja hapa Mutigania angefaindika, Mutharaka angefaindika, Muchogoria angefaindika, Mwegembe angefaindika. Kwa hivyo sisi sema kwamba wewe Ruto na watoto wako na vibaranga yako kinyako wakara no Imambura marankuru kima kwimbimbiri twintongore kathumba kumanterino barana marurumane ne bakiaria bombite komeneria anene twere kindiki guteyanirwa Kithure Kindiki mwana sheria mwalimu wa sheria
majority leader, deputy speaker, wakatuambia asikuwe governor, wakaenda Nairobi kutuambia atakuwa naibu wa rais, alafu wakapea ule mwizi wa Nyeri anaitwa Gachagua. Sisi tumekataa uamuzi huo, nataka tuonyeshe kwa ishara ya mikono, sisi wote tumekataa huo uamuzi na tunataka kijana yetu, tunatambua kijana yetu Kindiki. Ogo boko manyamwana watora kidhore Kindiki arenda gutweka deputy president wa thirikari ya Kenya aregwa. Kwa wendo biobora ntabatharaka botire akube na utongoria bonene kaire, lakini itwatekirwe twatekwa twathuriro mtu kwetwa Karua, honorable Martha Karua deputy governor wa Raila. Walisema agopangangwi, walisema hivyo iba abangire mwana wetu kabatia mubanga, iba mubangire kabatia mubanga, iba wetegere torantu badaraka tubabange muthia Professor Njoka na URETERI Uhuru Kenyatta gutigirana kuninta chata ya Tharaka University. Enda gutuma our deputy president era president ya ukia chate Tharaka University kenda nene batwego nituguchoka twikira nchi guku na kubwe na twake industries ngachoka kamwera mwishoni kabisa tutithura kiama tukadhura individual ulega turutira wera Ngaira atinda muthenya gwe mthi thokoni marimanti ciorarikitie kuthura ta running mate wa Raila Amolo Odinga. Kiripotera Weru TV kuma thokoni marimanti miti wa Paul wakabethe. Ngine kuna tunaendea bisa umwaro wangirwa nthikiri na kuria koti wetikiria nende mweri yo mwari ura warutoga ngwe kwa seneta mitheka kuthikurwa akiuga ati ni yubatere nende kubithirwo chunkoni nkorokia bidhaa nende thirite akene githakia okujikire gamba ria seneta mitheka lento ria thitangi koti ni ya Nairobi akiringanithwo na magamba mwanya ni musiasa Mike Makarina kirio koje bwa bisa unende arua kwino chunko ni ubatere kwithira bukithithairwa mwario rabakuwa akwire na njira ya kumakania. Boniface Mongera na Nteto kumuchine munene yo Nairobi. Abitha umwe warongirwa DCI na rito Morisa Mwai nongerete ukoje iguru igamba ria Mike Makarina thitangite senator Kontemiro bona mithikari nturi kotini ya Milimani aja Nairobi. Kulingana na affidavit irisini na bidhaa uju epinji 29 ruwe no kujuba kungana bwakone seneta mithikari nturi wengo na njara shano usikirekire kuke mwali wa ngoge indithikananu. Abitha Mwai yarendera kwa seneta mithikari nturi nethirito ekirigiri kinene kere famire mutigirikananu arethirito akibendera ugwa bakethirwo bakiumbura mwirijo mwali uyu nontu nijijumburwa ukujibukonekana. Na nande gukurukira mwakiri wa Makarina Danson Omari barugi bakwenda koti ithiro gitikire DCI aumbura mwiri jojo thithiro postmortem. The Director of Criminal Investigation has indicated that he is willing and ready to get an order from the court so that the exhumation can be done, because the law says it is only a court of law with competent jurisdiction that can order for exhumation of anybody for the purpose of postmortem. The matter is an old matter, and the Director of Criminal Investigation has raised the issue on the question whether criminal liability or culpability can be extinguished by virtue of the timelines. He has clearly stated, and that is the position of the law, that there is no limit as to when a criminal investigation can continue so long as there is new evidence or there is sufficient grounds to open up the matter. Koje bonge bora bonge na bidhaa DCI igorega maria Mike Makarina Nteto yekuke mu biashara stani maoro bitani ngona seneta mithikari nturi arakira affidavit ya ugite na maratasi kibali ya koloni ukama wania no tunyani bwa mbesha kiri biashara yobo tumine seneta mithikari nturi amura maure. Mr. Mithikari Nturi was not properly filing his returns and was denying the company some profits. In what was estimated to be about 30 million shillings that Mr. Stanley Moroe then demanded from Mr. Mithikari Nturi, and perhaps aggravating the differences that they had between the two of them, it is alleged that this will probably have provoked the murder or the killing of Mr. Stanley Maore. Their affidavit is actually encouraging
that the court should give these interim orders and ensure that the DCI follows through with their mandate without any interruption. Abitha ujo DCI arenderia kira fidaviti jewe akawiba thongonete bathinga tobo bwega kumigembe mwakanthi gurune India na bakoroni okojuba kong'ana bokoni alientori na fujite maratasi joja skuru. Senator went to the University of Nairobi to do a degree in law, being an old student, and therefore he had no qualification because the entry requirement for students from high school directly is a C+. Senator had a D in his Form 4 exam. So he produced a BCom degree from India, Marathwana University, that he had a degree that allowed him to be admitted at the university. The DCI has provided evidence that there exists no university in India to that effect. And therefore, the degree presented to the University of Nairobi is fake. Na iguru ejo ntumo kumakire DCI kinoti wengwa ugwetakire seneta mithika lentori ya Karojo. The governor, the current governor of Meru, Kiraito Murungi, and one, the director of criminal investigation, George Kinoti, that they are witch hunting him for the purpose of stopping him from contesting. The director has reported that that is not true. A crime committed doesn't know what political affiliation one is inclined to. Nke reporter Nteto TV kumaja kengina ngina kifuke Nairobi mbita Boniface Mungera. Mutungiri wa baraba inge mbungeni ya kaunti ya Meru Victor Kareithi na minister ogima wa kaunti umesha kumutuma ibaretie Meru nende kuringa kura na ume na bambe batege uritengwe baraba kuromba ite siase ne bakiari abaintere cyadwana bailibane ende bari badirikari angabana ireito ne umbane tebone ne kire weti na mbere bakyuga nende nyambere tikinyakuri kimibango eminge kuma kumotongeri ne Kelvin Kimadi na utomenyithia Nteto Kinya. Minister wogimba bamwere thirikari ne kaunti ya Meru Daitari Mishek Mutuma bawatanirete na MCA wa Thwana Victor Kareithi ibatongorete akariba limoro wa dini oyo kiriwikira yare musingire wa kibwa nyumba ya kuwatila nyumba ya kuruwe kurukua hospitali ne limoro rungura thirikari ya kaunti ya Meru. Kule foundation stone ya MCH block ira igatetheria maternity block nonto twekwoka maternity block dene hospitali ye mandaktari bantore ye amana mheshimiwa Victor Kareithi ibara uwere maternity block yongwa etebwa etena MCH block so ngavana wetu bakiwatana na Victor Kareithi nonto no maendeleo kwa tukano mwanka department ya health irete block eu na tukumeanjereria na tukwira nyume mieriele that block ikethe kujura nikenda programu yewenge ikendelea kiribare bongo bagagunika muno isibitari yare onda itari okuo ekuruba ntura na nyatongori obao kiribo inkadho na ncune kirithirikare kiraitone ontobo kuibwa kirirokie kuruba bantureji elimoro bobo yana ontobo thirikare county ukonsinda limoro twakirwa MCH torombete romba rire ya turakirwa maternity turona maternity etena MCH etomba kuritangura kwagirite kutorwa MCH ya complement maternity mwekroe wakanara akeya MCH yara kenda kana kana kamuntu chindano era kabati komuntu akakeana toria koro orende to na manta meya no nto itokona twatethoka to na maternity ya to na cheo nto itokona manta meya toteta kuraya nara muthara turaita kana cibitari nyingi kuraya twatumira ngarama toreto kuyana twatethoka orende nkuluki mutuma akiuria ntoka itene kauka siasa kuthiatira witi na mbere bakithura muntu Victor na uriti siasa cia there buru kuringwa county ne ije kingangi kiroko roine kingangi kiroko roine na gavana endele kuria kuo nikenda akaretera antu bantureje maendeleo na nkira antu ba Meru iba kompe barabange bosina na gavana bonde ibe kwelatirine torie na tabo bederi antu ba Meru
ribaetwo kanya kotongeria ningwire ko irabaitira Meru gitarire akinyirira siasa tuketha twina mpathu antu bonde baraba keya itubathikire itubae nafasi baombe otwariria lakini twethire tukirombaira muno atongeria bara tukumenya baina maendeleo ya gavana Kiraitu Murungi no atongeria bwetu bwa kiama kiki tukiwitwo bas kenda tumba kwithira twina sauti nene tukaria antu ba ward ya Thwana na Meru ionde kijumla. Bunge Mutuma na ameneretia siasa baraba kuringa siasa burua masibitari bakiwa tia ya tina ndawa ilikuwa sibitari na tukona babange ni arongo kaba korongo sianto na nkabera please ukiringa siasa itu tukaringa siasa na masibitari itu keep off from our health facilities na tukua renge sibitari is a matter of life and death. Wamba kwera muntu ukwene kwa sibitari ono otethio kwambira utina ndawa akaria mucie akwira kuo. Kiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi. Wandi Thwana ni Imwe wandi Thaa irigisio na bunge kiatiania West na nio wanende iranene kiringi ndeni agisio kiu. Wandi amuna kwithira nionene ina mathina nkabo yarione ndi wa giborwe ni ontunterere nyingine ndi Rwanda na kwithira ni mwankeno county ne ye Isiolo ni watibungine ndi urabwithirite bwikaira kwandi njarene chama itha kiumia kinende kirigicunchi kimwanya kentangurutano cha wani tukwitha tukimurika wandi na kinya kwarania na akari amona atungerie wiko webori na buraba mbika kwithira bayukira kia wandi ni buriko. Jimuchi awete wandi ni dere kinyile kabo kadha na ina mathina muno yarione ndi akuma kwithira kukioneka kumania nio kinya kwithira yankene na county ya Isiolo. Wodi there tena challenges nyingi muno having bado to body ta Isiolo from Maitinara so to within the circumference ya regions ya Isiolo. Muchoi yariwa kiabata kubuthiria antu ba ni obaukiria ndeni ya miturire yo kenda baumbana ontuburane ndia bubatire kwithira bukioneka. Apart from road barabara na agriculture na mantu yangi yonde ni empowerment. At the end of the day no twekire road no wekire nyaro michi yonde no wekire la michi ko michi yonde lakini still antu bakethira bena problems ki michira antu bakethira batikomba kuthomethiana na bena road muchi antu bakethira baina barabara nya kailio kara kuma kugethira kaina lami lakini weta irakuwa ina mpara kana utonya chiringi mukone na kuwa kinya kitira kariba wandi ibethera bawatanirite antu baiti iboneka kwinyeleka nkuruki batwi athwana iwondi iwatanirite muno especially kuma Rwanda kuonthi wondi itu issues nyingi cha mengi especially nonga sometimes rache yatu ikaretwa maybe ni wana siasa lakini kinya broto kwa 80% ni dry. I think temaniment I think ni climatic conditions and together not to within circumstances Isiolo side je na ndichi affect muno ni persistent drought tete ruwe kwithira rwithina na kwa kinya kithira ithima ibionekete kwenjonterei nende mukari atekinyeli ni ruwe bura kubatire kwithira kithima kenjia ukethira 1.5 km 1.5 km 1.5 km kwena ruwe distribute so what has happened ruwe renjwa rukarimenia rarure no ntote effort MCA ya kumake after ngavana njalo rana 20 million irekie ote effort ya kumake tate area ko distribute ro kirantu so at least ke those 8 balls that tuika go effect lakini torunyura at the point kwariria kinya kigena akiwa wandi oni batire kwithira nende kiongela wambecha kenda yomba kwithira yekura na kwanana na irenge development unit ya county ward oya kwa in the country uraile thirikari ya ilia counties ra chi dry ikawera tuita equalization fund utumia kuthira mbechiro kwa ward ya Thwana kana ya Muthara ward ra chi dry na china thina muno wethira icho mbechiro kwa maybe ward ya Bogeta West or something na ra kwa kurire so kenda Meru county ya nana na irin kwa rinti kwa rinya Thwana ki kenda Meru county ya nana no mwankanga bano tuketha tuno kuma 2022 aombe consider tuita equalization fund kenda ward ra itinyuma pio cheria ukirwo through equalization fund chiomba kwanana na ward ireko irengi no tukwena thire cha kurire gitambo itwere kubwithu every time so turia tukawa 20 million okay okethera nini maybe kobo 20 million
na wa ile climatic conditions chetu na chio na mantoera challenges is very different. Victor Mutumakarethi oranu MCA wa Wandie kaiteneka kinyawe na wetikaniria na tekwena omubura bwinyiletie akaribanteri akiwa kumani nabuo kinyore mi pointo bya kwendia butumba kwithira bukibuyaira. Athwana is one of the most disadvantaged towards K County ya Meru. Ni mwira poverty index iri uru na inya sana. Nontobua, the climatic condition ya wadi ya Athwana kuntu kuti mayani, kuti kaua, kuti mira, all those cash crops ite kuntu kukwetu. Karethi na kuweta kinya kunene yako wandi ya untubonge burabutu maike dhira itikona ya keweta na mbere akiwa kento ya barabara nechinke na mbeche irabedera bakia mukaira ninkai. Wadi ya Athwana ni era nene kechionde kabisa within Tigania West constituency in terms of land mass. Na nontobu niyo ina barabara ira nyingi nkurukia ward ira ingi chionde. And that being the case still, obviously kuwena challenge nonto mbeche chia kubwithia barabara itethirite chingi na ibyo bituma batu tuwa na timu yonde ira tukuritanira niongwe in the next term ira tukwirigira antuba wadi ya Athwana baka umbompa tukethira twaliliti na inya muno mantune ya barabara, particularly ira iweta kire our public institutions. Mbecha ira wandie yetherekia mukaira nendi kinyite thereki meana kwithithia na mbere mirandi mwanya mwanya mbecha ira nendi akwa nibatire kwithira ikiongelawa. Ano weta Nkilotho school weta Kibiro is also a problem kuma kwa kadhe weta Kibiro itukumya kwena serious problem weta school ya Mweronkoro na many other roads ira tukienda kubwithia ira tutaumbite kubwithia within the last 4.5 years. Mutongerio urakurirete kieringi na tikiti ya bus na kwa barua chemiunda ni chota ito deeds ni dhinengi indi kwena Weru muthiene. Anto nkurukia 15,000 or rather miuda nkurukia ngiri imwe ngiri 15 batena title deeds within wadi ya Athwana especially area New Kiare itwethirite tukithia ta kenda antu baumba kuona title deeds and luckily governor nethirite ituthikaira na itukwirigira some of these title deeds ikaumba kwethira ciikuonekana before the elections kenda antu baumba kwethira bakiromba nya loan ye tukwithira tukimenya atungeria bailiba iba kumenya mathina ya kari indi kira kina bata kumenya ri baina ntaira ya kuthiria mathina ya watanira na uni ntuku yaru tukwa kithira baina ntaira ira batetheria niyo akaribanteri kendo bathiriria mathina ya na nikumira nende tukitha tukiona kanya kakuno kaindi ukethirogeta kuria nontu nchokerete na ndeto ingi. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest.
Want to keep your whole family entertained? StarTime's got you. Catch up with popular local drama Kupatana, rich football action on Bundesliga, La Liga, and Man U TV. Adventure for the kids on Toonami, ST Kids and Nickelodeon, as well as nail-biting novellas on Brothers Season 2. Movies, documentaries, latest local and international news updates. For this and more, simply renew your subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet aerial decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite. StarTime. Vipindi bomba kwa familia nzima. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapa zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Yetu sako ni okugwata ogeni kiri M-Banking na arana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangija maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetusako, your success, our pride. Na tuchokerani ati nende muruiri uwa giti kia mbunge wekoro kaunti ni Meru na tikiti ya kiama kia Bas Feliciting kirotebere ne kandidate kirore na ngotana ya byama bya Mirantere Cheyembe kiri ngotana wene ndebere ya riuga atyo nende agatetheria bune nego kiria kimera kina njira ya kubachwira doko na kugate kimera kiune nde kirenda tungeria bedira bakirutana ira kendo gichokaniria. Nicholas Chabari na Nteto. Ni kwenda kuandikanira MOU na society ekuwa ate union emira ekuwa ate uriwa mira tubate miweta oni ndeno miweta endo tungiro sheria mitungire sheria yenda kwarerua kana pura mwantuma beta kuwa kinya kwethira I Nairobi kana I Meru kwa gavana kana I London kana I Mogadishu kana I Onara bukenda beto represent geta Oju nenkirote ebiriri urano mogobara bochwa giteke ojumbe boye kuru kaunti ya Meru akiaria miario ya kuonaniria tayari na rekete na kuwatanira na ngwataniro ya arimi wa mwana biashara abamira ya kaunti ya Meru nyuma ya ntugo inkai kuigwika akiwa wati kirangwataniro gatigati ikake na ngwataniro enu ya arimi ibamira no ende tayari na rekete na kuga we akathi na mbena kurutaniria nguge na Ameru gutigira iba kuona athoko ochemira na tayari areketie gwikira kirore ngwataniro enu na komentere mbere na matiangi ngo twaririe tuwatana rege tuwe delegation tuwe tegere tuwe tegere Somali tuwe tegere kena mbere tu Somali rege kwa watu dirige Somali na Kenya bia kale watu kaleria basi na mkata hatu tote kana to meto tenao indoto kama dodo felicity saudi to ali nara to wale borunya nyo wale to ko ka ndenda kuwatanira na union to make sure kimera ketu kia mira igiukura oyaura imera bingi vya Kenya biukura
biriri wa mwana atongire bangi ebamira baliuga no mwanka atongere kinya baithiro baita yare kurutaniria ngui na antu barabangi nikenda gutigira mira ni kuona athoko na kuthina mbe na kuriuka akaire ni gwituika ni kuguna Ameru yenda kuona tuikazo tukanengira muntu kura cietu twathia wathinene ende tauni ema wayo biashara cionthe kaiguingo kengo biashara kaiguingo tauni ciathiruka biashara iguingo na no twe nambi no twe na tongeria ende kinya watu angiri mega watu angiri yele ntende dikilagira yako ngiri mana tatu gayele menjoro ro na cyo tukura ntengo no mwaka wa Nteto ciamira koito kwendo wate wo twe kura twe serious tumeni ome kwa kisiasa batwe tumenye turingire atongeria bara bakujali mantu yetu na bara tweta methene yonto ya bakeya batika wepo atumbo tuleria mtonge uringeri kura maru no ndote makosa yange ya manene kia umuntu rato kuwa representation moto mjumbe verena legislation representation na oversight representation ni atiroga etone antu bara bakuringirete kura ora bakwira no bweta kuthikira mantu wa baikio bichinera bakwendo yaikia tesa sawa kuma mailida to Igembe Central Beton Class Chabari Nabranende bawatambaru kia makia bas batongeretwe inkada munini wa gavana Nteto chunende baikiti muchimunio na kariba mato wandini akinjaige ukoni manto yakidurano kirakie yetenaranende bedete pakiringara kia makionde bena kuria kariba watembaru gavana kiraitu murungi akerena kariba Nteto chuna kuri kinyamiro kwidira bakiringara kampeni chadiri munomnonende kiria yudhi batiketi otumira bobueni ya siasa ya baroto kumenyedwa ni Kelvin Kimadi. Ikundi kia mawaziri ba kaunti ya Rio Kithomo Rui wa uremi wa mona MCS bakolo twa thirikari ne kaunti ya Meru kirage kumenyekana ya Kraito Bus Brigade batongore twinkathe munini ongavana kaunti ne oyelu Nteto ibatiri mene na kariba matuki anje kiri kwararia bokoni oringi kura kithurano ne kijite ya ntora ya mato era ekanja location irware to kwete nonto antoba iba kwenda wikwa manto akiraito na bawiretwo muno nonto bari wake ngangi kirwene na ni antoba mu support sana iba wiretwo muno imaendeleo ya kiraito nonto naba wetheretie mbaos naba wetheretie erure na barabara yu kumira kuonde yoba kwete kuwabo barwamina ngavana wetu na ibo mu support na ibo supporting bus na benwe na batemutiania nonto bibonete maendeleo na nkatheye munini wa gavana bura kwinyilia kuria mwingi Bruna itio kinene ni ushumi ya kuunja there na kuimenyera sida cia mpatho buru kaitene kao kuwa anto ya bura gavana wetu aturitanite pethrebe na peace pethrebe na amani na inyantha kaicho kareo na kuroba kuwe itare po ibo promise gavana wetu bakethera beno kiri na bamuchokia renge ikenda kamuliko kati no teko ikamtomanto tunini sana aboyoriria roe abekera pipes ikenda bakaomba weta na bamoria aombe obawethiria rurerera baimbere inyo thina kibenyo tema thina yange ngwinge nkiraito na ritete chionde njeshi yenge kiraito burabo bakuria mwinge ni usunkuna na undene muno antu baria bangi baukindanira kiraito etiki kiangava na mbere ntukwe kura ikinya tubeto kwena mwanya jo atongeria nonto kwe baba koromba kura bakenda tu kulitangava na kiraito murungi teka kwe uba kwenda kubuthiria ni utongeria ke bakwenda nonto ituizi antu baria teka bakwenda maendeleo mono igete bakwenda utongerio moya ukomba maendeleo bwa ikiritu murungi na tukira antu betu kawira mwangaza ageo barongoia nonto kawira kete mwekuru wako santi aeta kuthungutha ilantu market riba uthuranite atumirire wita ete nyantu yana abakundi nyarwiro kunywa bakeana na twere kuru bakarongo akwa imwe kuru buru nontu wambere utongerie boki question nabo kwenda obwera Ameru babu thai bure antu baba ume ibo batikuthura thai bukiathura na muntu obusethera akiri na muntu wirende kauma kubutethia na muntu kwenda obutethia atethera na some side shows nontu ibo kuona kekira ito we witeruri amenya kuma campaign na cia thirerwa utona pretend etha cia untubura akombelieve nabuo lakini baba ange nabo bukiakulwelia pretenders teburaba kumbelieve nabuo nkiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimadi
Komite ya CDF kisio bunge kia bore itongeretwe nemuro wa meri wasio bunge kinende wangania mirandi na yatongeria kumobizine ibi beterete bakilunga era chukuru kadumba ila cheti mao bakeli nende mirandi ya CDF ya iredirete nende kibuda kuairio ya irasi bioro bichi na kinyamya kwengende ne ya chukurwe na nende bedirete baki arakya ontobo mirandi iredirete kuma na kia kana ekolokirete kia mubunge omugambi rendekire kaitene ukawa tongiria bane ndi baureti ya chiari na arimo bagetikiria siasa abara bakuda bakilunga na ila na machukuru na kinya kwiringira siasa kumania na mirandi ya thirikari. Baune arito wandini atimau gisuone ke bori bakionane kugwirwo kwao na boni nyume ya kamite ya CDF ire tongerete na mubunge wa bori jamugambire ndikere kuthiurukana na maskuru wandini yo yatimau bakirugura mirandi kathombere rekete na gwako maskuru jau ireo irasi maobisi mariko amwe na bioro bya kinande tongere baba bakigweta ura maskuru ja thukia nene jatitegeke mbere ya mujumbe uyu kujukia utongeria. When we first came in this school, all of us tulilia machozi kwa sababu haikuwa shule, ili ilikuwa kama tu zizi la ng'ombe. The first thing tulifanya mwaka wa kwanza 2017-2018 ni kujenga zile machoo mzuri yale mnaona, and those are modern pit latrines that can be emptied. Zikijaa zinatolewa, watoto wanaendelea kutumia. Irasi bieto ibokurikana ora byakari byareteri ana igitare mbura bedera bero ibakari ondero nonto irasi bie na teri ende ome nae ena ntaka igitare mbura ara rioa ana betora irasi roji bikethera bie na ntaka muchiari akarigara mwana ena atandite na ntaka na ikwarite kurukia ritoka thomba barabara rombete kigina kia ambasari mwaka juju ni barikite na kwamukira mbese iu akari bakiurwo gucebanira na siasa baraba kubairia na gucieria tumu bateone ngugira itete na mbere kuriteka na tweja na ana betu ba skuru chetu chionde chia bure na ile ome ya bure ende aturi achiari bai ba bure na ndino tukugatiri ugwetha iro bure ukaregister bure kende ntobya kubye jagana bure agita mtu jo bwairia jora bwaira wa January to mwaka jo muthia jo thirikari utengo giitawa sasa sawa ngogyo to kone kenderea muntu ekira mbecha mukona kejo bwairia kairo utengo giitatia eta mbere ngoge gaito mwankala mbecha thirikari kathira mwanka twiro account kuingwa bamwe baciari arimo amwe na tongere ba wathani ba matura bagikatha itagare riu ne bakathite mujumbe wa bori ja mugambire ndikiri ne itagare riu ria kwathagirire maskuru na gutigira ritwa ne bakuthomera ntwa ega na kuthara mathomone. Watu wote wenye wanaleta rasilimali zao ndio tujenge shule, si mnafaa kuwashukuru kila saa, kwa sababu kuna watu wengi wako na mali lakini hawaleti nini shule. Kwa kurukira management ya CDF ira patron yo mheshimiwa Rindekiri iboko na ngugira turiteri ana betu badana bagitithatia batheri ore umetenja no wagachoka atheri kairi. Wote ya wazazi mkishirikiana na walimu na stakeholders, we have goodwill na good support from our leaders, tutaenda mbali sana. Kwa throku mtoburu okuigwa akamuruma wigwo wote kira buru ote murumete araugire ta wentigiri waigwa buru akamuruma umwete ntigiri no ntigiri ne akamaterenje ntigiri ne akamata mirigo yetu yonde mheshimiwa araugire akomba kwa ira mirigo yenu yonde ya buri. Nke reporter Weru TV kumankando ne timau gisione ke buri mbita mawira kerigia nyuma yendiunga ya mathakarua kaunti ya Tharaka Nithi muthenya yuarua rine ndia karibachuka ibarutete miario mwanye guru rendiunga ya karibana ende bakiruta miario ne bedirete bakiona kinyane ne mirwa munkulani na kuri nabo bakuwa nende bakaringira ruterero rwazimio kura bangi bakiwa kinyakwa karata batidira bakiuma rukarutere ne William Ruto nende bakuwa tambaru azimio baruga baina wete kiona ngwatana ya mathakarua na Raila Odinga nonto baile bane ende batari nganithwe kinyana maitia ya wamba pambecha cha mwingi Samuel Gaishima na Chonkoroki.
Indionga ya mbere ya munini wa Mureri Digete wa ngwataniro ya Azimio Martha Wangari Karua ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ya kwaranira kari kenda bawata ngwataniro nambaru. Ntumiri iranene yendetwe kiri muchemanio jo nati atongoria bangwataniro ya Azimio Tabora Raila Odinga na Karua iboba igitwe bakithetera haki cia Akenya wakagita karaja. Hii tikiti ya Raila Karua ni ya wazalendo, wamekutetea miaka nenda miaka rudi. Gutarwa kwa Martha Karua gitini giki igukonania kuringite njeki bunene murengo jo wa Azimio ara akariba inge ba kaunti ya Tharaka Nithi bamberetie kwaria kimbonene bakiwatambaru murengo jo. Ngwatani Azimio ni otuli no ntonwa mutongoria ro kuona mbere mantoni monde no muzigo aturuta thirikari ni kwagunyo Azimio ndi amonio matiko monde. Mwenye macho na Kiswahili ambie tazama eno thirikari ni ya Raila Amolo Odinga na netotigwa gichegererani tuli opposition twalega gwituika serious na tuonete tuyo twari kutene. Bamweba athingati ba munini wa rais Daktari William Ruto ibathamite kuma murengoni wa Kenya Kwanza bachoka kuwatambaru mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga bari na munini ojo wake Martha Karua. Nari mbari ya UDA muno ende kuringana ogunona na nere wa siasa tutekuria siasa ciolongo no tukende kia beni rwa tikalungame ngavana Tharaka Nithi athio wanawe kwanyamura State House kuthio wanawe machoka mathi kumutera mbere onto tutakenerere na niyo ni mwanarika na agaluka na uma kwa unda nacho na kwa Azimio ngesapotaga Raila Amolo Odinga. Bamweba akariba baba kiwaga bakujiri tukiamani gikino ntubabura Raila atarite munini wake ari mwekuru. Ngukena muno ni kuona utongori wa mutumia Martha Karua menya tuli atumia twekataka tuli inyererie niyo ngukena muno ni kwigwa naga supportaga itheni maga supportaga maria single mothers goko gote kento kenge ngito tethia tiga kiama kia Azimio no ntogote mucie ore ethe no te nyina kogutu na tuga supportete Raila maina Martha Karua kule kana kwale Azimio niyo ekegwa ere thirikari ya 2022. Barabangi nabo bakiwaga ati ingwataniro no ya Azimio irina atongoria bataro bagwetanirwa na utomeri botho kubwa mbia cia mwingi. Raila Odinga na Martha Karua na Profesa Njoka uti muntu anagwatwa na mabitia na magatuika magatutongoria wega. Ngwataniro ya Azimio nembe gwethe ujona ngoroni yakono ntone kwareria corruption kuma UDA na ninga kampeni antana gwe makiareria nteto cia corruption na niwe athiria Kenya eno ni gutuma indo na goro guku. Mwena ugu kuri na bakai baraba kuga ati bo bakathi mbere kuwatambaru murengo wa Kenya Kwanza runguru utongoria bwa munini wa rais William Ruto. Azimio maleza magetwira kaboru twale muamba uria ale mulagani tetuge kama mtu anauza sera yake auze sera yake asilete mambo ya matusi huku na tuliuga goko tuli bantu Tharaka Nithi twetikirana tugatio tulirungamana kiama kia UDA. William Samuel Ruto no agatwa kwa kuma bottom kuthie kinya up kuma youth antoma disabled na antoma kolomonde rewa na moza motobeni anamo aturumia millions of money netoko meanire cia tomuyete maguta turegura 350 liter na tutaragura maguta. That means mutheni wa kawaida ategomba kureirie inkarange itonga ichikoreirie inkarange na twe mayundie kazi ni kazi. Nkiripotera Weru TV kuma muji wa Chuka gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Mokene yuangiriele na yakumi Kenya nethirite ndeke kakia katiba njero na gichunche kemirangolo na mwanja kwa kanya kangananio ya mumbire na kuringana na gichunche ke okire anto badato omwakire anto bane ndethirikari kana kinyama anto yege siasa abatere kwithira aina mumbire mwanya kidurana niki amuna bone nde kuribedrite bagichumira kebone ne siasa ene na rakinyara Raila Odinga edrite etara mwekuru ari munini wo kekire kuchwa giti kyo rais no senator bebeka lento redra kyo kakyalinda kyome ari munini wo kekire kuchwa giti kyo ngabana donorone nde rodurani ne Martin Dula. Asante
Kuringana na katiba ya Kenya gicunje kia 27 gacunje gatunana thirikari ni uretwa kurikithia watho bwangananio cheke mumbere na mugambo jwa muchomba to third jedaru watho bobo bodiuga atikiri antu bathatu umwe abatere kwithira ari wa mumbere mwanya kenda kureta ng'ananio ya mumbere kirite bia gisiasa na biotarani na wamwe na bobo mbunge ni rembi kubukurukia maitajana na kinya gutuma uria wari mugambithania munene kuria rais kubunja thirikari. We are at the very end of this world's history. Watho bubu ne bubu aretereite bia mubunge wa Ekuru kiri county na kethira mbunge ne mumbere jomwe ne jo kuingira jongi no mwanka kwithire kuri na baraba kuorotwa kumbithia kuingia watho bubu. Ntere mwanya cha Kenya amona bubu Ekuru ri bachiumiritie bunene kuromba ite bira bikurwirwa ni antu arume birio bia ungavana useneta na kinya bia mbunge nene. I have decided to run as independent candidate. Ntene ya Meru kwa ngerekano mubunge wa Nandi wa Ekuru ni weka wira mwangaza na achiumiritie kurwira giti kia ungavana na Ekuru bangi nabo ni bachiumiritie kurwira ite bia ubunge. Ndi mupinga no tuba kwithirwa ationoraga gwita ngugi cietu cia nothimenti etherwe busy na biashara ciawe. Gutaro kwa mathakarua kirigiti kia munini wa Raila Odinga kiri ngwataniro ya Azimio ni kuonekete kwa mukirwa na nkero inyingi rutere ruru rwa Mount Kenya na kinya Kenya yonthe baingi bakiuga ni tagaria ri nene kiri gukura kwa demokrasia ya Kenya. I have the great honor to announce that I have picked as my running mate and Cabinet Secretary for Justice and Constitutional Affairs, the Honorable Martha Wangari Karua. Mheshimiwa Martha Karua ni mundu akoretwe akirwa na ungumania na akirwira ivoto cia mwenge guku gwetu bururi wetu wa Kenya. Nandi ibo kwirigirwa gukiria Ekuru bunene mono siasa ene miakene ya Nandi na miakene ejite nare siasa Nandi chionekete ti cia antu arume ake Thaa ukaraja. Kithurano ne giki kijite mweri jwenana igukwirigirwa kwithira na atongerie Ekuru itene binene bia gisiasa na reba chiumiritie kubirwira. Masindumba Nteto cha Weru. Antubone ndibo toketera tukele kioro Weru ari kiri garo siasa kadona nchono ntoba kwithira watanirite na oni ndio kethiro gita kuria nende no ntunyumeka itakatikura tuketha tuche manakia atuketha tukiarakia kithira Ekuru nibonete kanya kone ndekire wathani ne kinya mantu yegi siasa munene to mariria Purity Richard na ngeto PHINEAS IMAANA.